Ndakonyita ugeni mwiroreri wa Kameme TV nijitagwo Franklin Wambugu tabarira ni Nditimurano kuma guku Isaac Walton guku muci wa Embu tukiaria horo wigie uthii wa nambere undu mwe na uteti thiini wa gicigo giki kia Embu. Twina aikaria guku aria magukorwo makiuria ciuria undu mwe na atongoria a guku athure aria magukorwo magicokia ciuria cia aikaria guku undu mwe na ciuria iria ndina cio itiganite ikonie kaunti ino ya Embu. Umuthi ni kugarurira ni ngwenda atongoria memenyithie o ene kuri aikari a guku undu mwe na mwiroreri wa Kameme TV na tukwambiriria ha. Wambugu, niĩ mbĩtagwo Josiah Thiriko, ni speaker wa County Assembly of Embu. Karibu sana. Asante. Asante sana. Niĩ mbĩtagwo Morris Muchiri Nyaga aka Kolo. Mimi ndiye MCA wa hapa Kameme Ward. I'm the chairman finance. Karibu sana bwana Morris. Thank you Wambugu. Mbĩtagwo John Muchiri Nyaga, mbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Manyata. Karibu mheshimiwa. Thank you Wambugu. Vamaritwa mbĩtagwo Michael Jeru, MCA wa Kithemo Ward, Majority Leader. Karibuni eroreri ya Kameme TV. Thank you Wambugu. Kwa malito mbĩtagwo mheshimiwa Lenny Masters, MCA Kembere Ward na ngoragwo nĩ the leader of minority thiini wa County Assembly ya Embu. Haya, tuambiririe tabarira. Kurai na ripoti ya County Commissioner kana tuge utongoria wa gicigo giki kia Embu gikonie namba ya thukuru na namba ya ba thiini wa guku Embu. Na ripoti rauga ati kwina ba maita mana ma thukuru iria cie guku na makauga thina ucio ni urarehe maundu ma insecurity, maundu ma wikinae na kuhotomia uthii wa nambere wa gicigo giki. Tukiambiririe nawe speaker. Thank you. Twita County Assembly na county government. Mayor ya County Commissioner te confirmed. You know, ati votete gutwira twina cukuru ciigana thiini wa Embu County na twina baa ciigana thiini wa Embu County, lakini gwikari ni riri concern nene ni ati kwina baa nyingi cia iranyua njovi muno kuria maturari. Koguo ekari engi a Embu County ni mararauka kirauko ukethira mena njovi nja ya mirango yao. Koguo twita county twauga atiriri tore ni concern riu nundu wa kinya thirikari gwatuika nurareta insecurity. Twauga tue ta County Assembly ni tukuroria watho uria wetu wa njovi niguo tuvote gucenjia niguo turete watho uria ugatuma njovi itigakorwo ikinyuwa kuria icagiri maturari. Njovi inyuwe thiini wa town center kana market center kana town na tucoke tucenjie mathaa ma unyui wa njovi. Njovi ndikanyue kuma kiroko kinya ivwai, twikire thaa cia unyui wa njovi. Nuguo ni tureka na ciumia igiri ithatu kuma riu ni tukorwo tuvitukitie watho ucio. Morris. Ni ngiorua maundu mo makonie county commissioner na nita mutongoria wa capital city ya Embu County, that is Kameme Ward in Embu town. Ava nituvete gukorwo twina biashara cia njovi nicivotete gukorwo ina capacity kulingana na population na ndingiro kama vale mutongoria wa andu wa Kameme na nje kuliva mba. Number 1, twita county government to ya fair niguo twanje kuliva andu wa njovi ni twambire na national government mambe manyithie the distributorship na mambe manyithie andu aria marava marua cia kuproduce njovi niguo ivote kunyiva gicagire. Koguo ni matige kunyithia kuliva gicagi ni twambe twanje na national government twambe tuime andu marua cia kuproduce njovi tugioka vandu ava. Number 2, ni ta chairman of finance ninganje kuthie kuliva biashara ningikorwo ngibetiria county government muno. Ningiuga twambe tunyithie mathaa ma andu kunywa njovi no te kuliva biashara cia andu a njovi kwa sababu mba no ta wira uria wengi wa mundu wa spare kana wa kwendia irio kuraringana capacity yaku ya muvuko. Koguo ningiuga twita county government na tuturoria a policy whereby tukunyithia mathaa ma kuvingura iravu no tutingiuga twanje kuthie kumira andu a iravu twanje kumaliva. That is not to me.
Mheshimiwa Mushiri. Wambugu. In fact, County Commissioner ugete thukuru ni ta 500 combined, primary na secondary. Na ba ne hakuhe 2,000. Wambugu, tuyatongoria rĩrĩa tũrathurwo rĩ, arĩa maratuthura nĩ monaga kwĩna kaũndũ special wĩnako. Nĩkĩo ũrona tuyatongoria. Na gũthiĩ bũrũri ũngĩkũra andũ maya levi. Hakuna. Europe, America, Africa, kwĩ mathaa ma kũnyua. Na andũ anatiga gũtangĩboteka makero matige njovi nĩ sawa sawa. Tondũ njovi te irio, is a luxury. But mathaa no mwaka tu check. Tũtingĩkorwo tũrabingũra kĩrabu 24/7. Tu expecting tũkorwo twĩna ciana ikũthiĩ thukuru, onacio nĩ imenyera kũnyua njovi bau. Nĩ ta wĩ mũciari ũkĩmenyera gũtũmaga mwana thiĩ rete Tusker, rete njovi, rete whisky, wana mwana ũcio kwa mũbundithia kũnyua njovi kana kũmũtũma akagũre thigara. Nĩrageria kuga atĩa, no mwaka andũ makarekererua nĩ gũthiĩ ũndũ, no mwaka ũkorwo kwĩna thirikari ya gũcontrol. Na nĩkĩo tũkorwo twĩna thirikari. Tũtingĩtĩkĩria mbaa ikoragwo ibingũrĩtwe 24/7 na tu expect tugakorwo twĩna kisasi kana andũ mararuta wĩra. Watu wakiwa walevi wote hakuna kazi tutafanya. Kwa hivyo ninge request atongoria mayava. Tugerie kuthondeka mawatho ma kugeria gukontrol unyui wa njovi. Number 2, license ile ivesanĩtwo bakuvi na mathukuru siage with the drone. Hiyo sio biashara, hiyo ni kuharibu watoto wetu na wazee wetu na akina mama wengine. Reke mbaa ikorwo ithĩinĩ wa town centers. Toguo Mheshimiwa Speaker auga. Wewe no unywe njovi, thiĩ ũkanyue njovi kũrĩa center. Lakini tiga kunywa njovi Kenjiji. Wambugu, in my own right I've traveled. Kinyagia Africa, Morocco mbaa ivingũra kwa thaa thita. Kũu nĩ kũ-discourage andũ matige kũnyua njovi. Na ũkoraga andũ mambukĩte makauga makaigĩrwo metha bandu fulani. Koguo no ũkĩthiĩ kũnyua no unyue thaa rĩmwe akorwo no unyunyaga ũteng'erete ũmame nĩ ketha the following day ũthiĩ wĩra. Tũtirauga gũkũ ivirwe thaa thita, but mbaa nĩ ivingũrwo na akorwo nĩ 6. Andũ marutĩte wĩra. Mheshimiwa. Thank you Wambugu. Niĩ kambuge kũringana kĩũria kĩu, the two arms of government, county government na national government, nĩyo makwĩ bandũ tũrafail. Ketha mbaa ino inengerwo license ũkoragwo na board ĩrĩa ĩkaragĩrwo thĩ nĩ andũ a kuma gwa commissioner na county. Na nĩyo that board nĩ ĩthiĩcaga round ĩkĩroragio wa mbaa ĩva. Nĩkĩ gũtũma if the commissioner nĩ represented in that board, nĩkĩ gũtũma ma approve license inenganĩrwe na kũrĩa matũra kĩthimo. Koguo na ofisi ya commissioner nĩngiuga nayo ĩna mavetia. Tondu ndia board ĩraveti mbaa nĩ magĩrĩirwo kuga mbaa ino itiagĩrĩre. Ketha county ikirwe mũrigo ũrĩkũ. So an office ya county commissioner, because it's the vetting board, anao nĩ maratũvĩtĩria approve ketha mbaa icio ĩve license. No muno mbaa iria twĩna thĩna nacio nĩ iria ikũrĩa icagi-rĩ. Tondu wa youth yetu na athuri arĩa maya matũra-rĩ matiravota kũruta wĩra nĩ mbaa icio. Tũtirĩ thĩna na mbaa iria irĩ taũni no iria ina kũrĩa icagi-rĩ. Thank you Bwana Wambugu. Lenny Masters. Thank you Wambugu. Wadi yaku ĩkũrĩa. Wadi yaku ĩkũrĩa Kĩambere. Kambuga ya ngoragwo nĩ chairman wa the trade committee. Ĩrĩa batiĩ gũkorwo ĩkĩdeal na that issue ya kũnyua njovi. Na kambuga statement ya commissioner, it is one thing. Tondu thĩinĩ wa Kenya gũtirĩ watho naguo vingĩte kana uvingĩte mbaa ikorwo inyingi gũkĩra cukuru. Hakuna sheria kama hiyo. Kuna kwangu nakuga wanakigenda akiaragia mĩcemanio-rĩ, let us try to be objective. Tukorwo tukiuga angĩkorwo mbaa nĩ nyingi gũkĩra macukuru. Actually gũtirĩ na research ekĩte akaleta mbunge kana akaleta in the county government of Embu agĩtwĩra we try to regulate that. So the statement ni one thing na statement hiyo ndingimeunga mkono ta chairman wa trade. Number 2, unyui wa njovi Bwana Wambugu. Kusema nyana mulevi kiroko. Na umoli kuna le mulevi cia nyire mbaa. Tondu mbaa no lego kwina njovi cia ivango. Actually they are unable to control that. Tondu tanie kuria ndungataga Kĩambere ward. Kwi tutura tumuturuga wa njovi icio.
Koguo mundu angira moka kinyua, there is no justification ati mundu ucio anyuire mba. No nyu kithira ina kunjirari. Kwangu enda kuga on county commissioner and his team mena kivarua gya kuruta thini wa this control yo nyiwa njovi. Number 2, number 3, makoro amaithi no wa committee affecting ya licensing ya those the bar owners. Kuma makoro amaithi no wa committee ya license bars. So the control again ya to minimize the bars ifati ukoro ikima from the sub county level kura mena responsibility ya kora makiregulate. Then again mahavitukiria marauka gutwira gukurira marekererie, but kwina matunda mbere yetu as the committee of trade last week neturarikirie pre-publication scrutiny ya the alcoholic bill ya Embu County. Koguto mathina tutu ne twakorwa njovini nyingi, njovini irarugwa na ku mashinani, hiyo yote tumeangalia. Na within a very short time tondu iri thini wa office ya speaker itokwa turikiti na tukikora twina bill yetu ya korwa kiregulate unyi wa njovi thini wa Embu County. Na ningwenda kumera ni matie gututwara thini wa the mututho law. Twina thirikari yetu ya Embu County and the Embu County sheria ile turathondeka ibati uko respected by everyone. Ruto tigacoka ukora kwa turacuka kwa mututho law twina guatho wetu wa Embu County. Thank you. Hamwe na horo ucio wa njohi ari na horo wa muguka na mira imwana nyingi ni ikwamite muno kuu. Kiu ni kiuri kia mbere. Undu wa keri ni ati ona arimi kuratuika matiragacirithio arimi aria maremaga mimera ino ndiragweta. No horo wa youth no horo wa muguka ugatuika ni uthukitie imwana nyingi muno ire cia guko ikiruta wira no riu gutiri undu ireka ire mataoni-ini na icagi-ini na gutiri undu mareka. Na mukerwo county government gutiri undu ireka kuhotithia maundu maya gucoka na thi na kunyihithia wikinae. Speaker. Wambugu gute wikinae wevo thini wa mera na muguka. Number 1. Muguka na mera is a cash crop gazetted by the national government and accepted. Ne cash crop ne tikirikite thini wa Kenya ati mera ne cash crop. Gute muguka na mera yonde ne mera. Muguka ni variety ya mera. Wanawathi kuria miru kethera kuiguita kwa kangeta ni mura. Kugwetu tukuragia mera. Kira kivone giki Wambugu na kira ningienda kwirekaria Embu ni giki. Thina wa mera ti mera. Thina wa mera ni umenyereri wa mera niguo akorwo ni mundu uri ukuria mera ari mura wina ugima wa mwiri. Ucio niguo thina tondu thina ria turerwa thini wa mera ni ati ni rareta cancer. Kwena report hiyo. Yes, cancer itiraretwo ni mera, iraretwo ni chemicals ire iratumirwa na kuvuvira mera. Te mera irareta cancer, apana, ni chemicals ire iravuthirwa kuvuvira mera. So twita county tureka atia na ningwenda mbere ekaria Embu. Twita county waziri wa agriculture Ani Nyaga thaindo no rathondeka policy ya mera. Na bethe Wambugu na mbende kwira ekaria Embu kumana na murago korwo wi national wi a cash crop thirikari nene ni ratuvere milioni 273 maga kumenyerera mera yetu yava tharakani thianga ni milioni 50 kindu milioni 700 cia thimiru. So thirikari nene ndingituva mbia cia kuthukangia in total ni bilioni imwe. Bilioni imwe ndingituva mbia cia kuthukangia andu wetu. Kira kina bata ni giki twita county tuthondeke policy ya urimi wa mera, ukethi wa mera, wendia wa mera na mera ikienda gwikaria atia niguo akorwo ni andu aria marakuria mera makorwo ni mecikene maiku negana marakuria mera itina ciegana kana eka ciegana tu wakorwo ni kuvuvira mera wakorwo no avuvira mera yaku
nebati gwikara mithenya mugwanja kana mithenya 3 kana mithenya 4 kana mithenya 10 mbere yekethwa ni twikare mithenya 10 wariki kuthira mithenya yaku 10 ukethe wakorwo ni kwendia kwa mira turendia atia Wambugu turendia tutandikite nthi ona ivitukire andu magikinyangaga mundu auma kioro agikinyangaga mira ikunthi kana turamienderia vandu vekaria atia na mwisho mira turamiendia atia turamipackage atia na njini nderete kinya heshimiwa wanakava turute mbia thiini wa county wakorwo ni packaging ya mira package wega thiini wa carton cietu thiini wa package cietu ciandikitwo produce of Embu ikinandikwo Embu mira produce of Embu niguo riu mundu akigura mira ya Embu akorwo akimenya mira ino ni mikurie wega timbikire chemicals thiini wa fertilizer timbuvire na chemicals iria ikathukia andu ti ni ciakethwa mira ni yakethwa wega na yenderua vandu vega itena contamination tuna mira itirugagwa Wambugu mira mundu achanjaga arite na ukarega kumenyerera mira ni kuthukia ndora makumira so as a county tayari nitwirite minister wa agriculture athondeke policy niguo twi mira yetu ya Embu ikurwe ikimenyekana ni mira itirathukia andu aria makumira ni mira mithondeke wega itirathukia wananchi yes Morris Wambugu nie ndingenda kwariria uvoro wa mira muno nundu mira yumite kwa mheshimiwa speaker na mheshimiwa masters na no ni wiguite horo wa report ya cancer thiini wa thibitari cia exactly na umuthi ni namenya mira ti food crop ninego ni cash crop nderewa but again ningenda ku encourage andu a Embu ona tukirimaga mira ndigakorwo ni mira ya kuthukia imwana cietu again ningenda kwira andu Embu tutika discourage kulima mira because ukathie mwena uyu wa mbere miaka 10 mithiru kana miaka 5 mithiru ungiathie tucaga ngari ukathie njirene ya mbere ndungionde nyumba yethiga kana nyumba ya mavati wonaga nyumba ya ndaka umuthi ugatwa ngari ukinye kiritire kana ukinye mwiso kia mbere no thio bwate to nyumba cia mathiga na ciana ithumu umuthi tunaheshimiwa maivaria bunge amwena wa mbere south na mbere north ukathie in the bursary kit yao niyo marabesana mbira nini muno ni undu andu akundu kuni marabota kuribera ciano school fees na urimia gwekatia wa kurima mira nini ni ta host ni ava town nini ngoro wangie host thoko ira nene muno ya mira kukira magire gukora makimvoya nini ni mave a very good environment ya kwenderia mira umahe thoko yes ni mave a very good environment ya kwenderia na hiyo nimefanya ukathie vale kama ketha marendagiria vandu vana rukungu kekaria ndena assembly na governor na vandu vo muthi vana cabros ni vandu mangenderia mira kira magire gukora makiuga in this budget ni mekirire mathitima nigo mavota gwikatia kwendia mira nginya kiroko another thing Twitter assembly ni twagire to put a policy whereby nini committee ya trade whereby mheshimiwa Rain Master nike chairman wa wetu nini committee na nitovotaga gukurania akili muno nundu nini guku town ni ra host ndo engi muno a biashara na ke masters ai mweno uri wa mbere atomando wake mauke menderia guku tukavota gwikara ndi tuta county assembly to develop a policy whereby mira yetu ya Embu ni ya Meru nisi mira yetu ya Embu ni ya Meru ina tofauti voto tikavenanie nundu voni voto ithingicaga tu andu a siasa kwenda gukenia andu mira ya Embu mbere gukira ya Meru na nikirona isokora na to commotion nundu andu aria ni maronete mira ya Embu ni anje gwikarira ya Meru manje gucenga yao niguo ivaneta ya Embu lakini all the same nundu nieva kirimari ngoro wa it's a cosmopolitan word whereby ni ra host andu othe ngimekaria thingi mera tuturwa niko tukwendia wa mundu endie commodity yake no kuge yaku ivana uguo ikuite gike na tukauge ya Embu ni the best na nitua host so ni magero kumvoya mathoko mega na ni mave a good climate itana siasa ya kurutira biashara aikaria guko ne makuria kana ugurauga ni wikite kana ni wikite guo kana no meario mheshimiwa Mushiri yes Wambugu uhoro wa mugukana mira uhoro wa urimi on one hand no uhoro wa aria mira na riboti yo kuga ati mira ni rahurwo chemical iratuma kugia na cancer na gukagia na wongerereku andu aria mena cancer thiini wa thibitari no nene ya Embu ngwiciria
mira number one agriculture ni devote. National government ikoragwa ikidiru na policy na standard. Na county government mai na policy iria marathondeka cia thoko ya indo cionthe iria ire magone murimi. Tukithie kwi mira ni cash crop. Na nuamende arimi aria mararima mira tukorwo tukimenya the moment wa spray mira chemical na mira ndikarua ta irio ta spinach sukuma mira iricagwa raw koguo ni kuonania mundu uria uraria mira yo misplay aria chemical direct undu ucio tungiurugamia atia ni county government gukorwo ina extension officers na mira iri mwena urimi coordinated tondu kindu kia mbere tugakuga mira ndikarimwe sisi tunajindanganya ndungi convince murimi wa mira kure mira are ndigo iria racoka guka kugurwa ciringi 100 na igakura mwaka ndungira murimi wa mira akure mira are mbembe iria itaragurwo ni kinyagia serious kana thirikari koguo uria twagirwo gwika ni ku make sure mira ikirimwa ndina chemical residue even mangoes maembe kaua indo cionthe isprayagwa iria wana fruits wana meshiri iranyitwa na chemicals wana riria ureka export wana nwetu me consignment yeso kwe na bururi wetu vingirirwe indo icio gukuragia koguo ningienda kuga reke tukorwo twina extension officers mangikorwo magitethereria arimi etu kumera mira display yagwa ndawa eno mira nienda gwekure organically niketha mira yo ikorwo igicarirwa bei kinyigia thirikari kwegera gukora igicaria market ya mira tondu gakuthie area cionthe iria ikoragua mira tiga tukorwo tukivenia twi guku mira arimi acio ni mekite wega muno na ciana cietu nacio ciage discouraged ni marisage 2% 98 tukendia nja mira yetu Mheshimiwa. Thank you. Wambere kambuge twita county government na mbeca iria turecivite ka tugwatite kuma kwi national government ni turaka mathoko maria mirekandagirwe gitumi ni giki acia motora ureusaga makirwa ni marathuka mbagia ciongo ni miratimira kwina usunguzi twekire uko tukiona thoko iria ciendagirwe mira muraro na kuria kwingi kwina andu mecagira mira kiroko tene nio mauka na drugs maukite kugura mira yetu so mira wana mbere andawa ciuka mira was doing very well na ndia thukangagia imwana cietu no the minute aria marauka kugura mira ru no magiuka na substances ciingi ira confuse imwana cietu wa youth nivo mirererwa ni micuku koguo ni ucunguzi turenda uthuthurwe wega toni tunaona twa regularize the market tumenye tariu akorwo ni aria marenderia mira tuge varia meka ni tuthondekete a modern markets toria tukorwo na stores iria ciingi ni tukuvata kumenya aria marendia mira ni nao buyers tukavata kuma identify tondu acio magiuka ni turenda kumenya ni ndu marauka nacio iria maratigira youth yetu tondu ayuthi matingitua mira kuma maina mira mucie maria mucie matirathuka ciongo no marikia kureta thokori magicoka na kuria ukiona marauka mathiete toro koguo isawe tu traffic no ngia turorie urauga biashara yo ire ku kiugo na usunguzi wa maana tondu timirera thukia youth yetu kwina indo ciingi irauka na ndwanja na nikio tuta county government turageria kuthondeka thoko njega ku regularize ketha tuvote kumenya urauga andwanja nio marekira chemical thini wa miraya getho bisa tigawa na chemical ya kuvuvira gwina tunyamu tugucaga tuka na aria na aguri tu drugs magitigira youth yetu makigura mira wavo magicenjania na ukurungu tutakomenya ndeto ni tugucunguca sa county government nikio turageria ku regularize twake market mbega tukuvota kumenya ka kwina indo njuku irao ka county yetu nitaga ukorwo andu wetu mathuka mitu marambure mira na mira maturite nayo kuma maya ciana ino ire nini thank you Lenny Masters we na speaker ni nywe mukoragia muno bwana Wambugu mira kambuge wo maingi mira ndigatiga gukorwa Embu county na especially mwena wa mbere tondu tiko yambiriria tha ino ngiciaro nethere kwa na mashamba ma mira na nginya kwina thuria mwakuru muno mena close to 100 years na mai wakura no amalicaga mira koguo kuga mira ni ndawa ngamira ni rarwaria andu kanza tutothe tutingire kuo kangwenda kuga the conflicting information icio ndira okanginya research icio no nya twambe tugucanire
kwina mbara ya thoko ya mira ya Embu na Meru County. Tondu mambire kuruira thoko kunikuru research ira ukaikiuga mira iko na dawa siji mugoka iko na nini na maundu monthe I want to rubbish it because tiko twambirie thaa ino. Ndo ningeenda kuga ni to support the ones ya mheshimiwa majority. Andu acio marathi na mira marathi na kora matwara thoko si Mombasa magicioka maraoka na dawa ciingi aingi makagenda makwithira ru imwana cietu ikira mira niratukanirwo nyana vangi na cio niguo more uri thiini wa market kwa tukwenda kuga wana the security systems ni marendo wana makore mavingure metho mavote gukora makithiuruka tondu cio ni wira wa gutumenyerera agikora ni methira ringi thokori fulani kwina menace ya unyui wa vangi mavate kuthi kurumiriria makamenya vangi uyu magaku yendegwa ni ariku na renderu ariku so that again tutige gutina tukiruma mira tukiwa mira ni micoku ni tondu thoko ino ya mira vare kinyite thiini wa Embu County na Meru County ni kinyite vandu va ukora nyano erete mbara gatagatiri getu. It is just the other day thoko ria va Embu town wa mheshimiwa Koro kwa kurete kwina mbara andu wa Meru maukite na mira yao na thitu ina mira yetu makambiriria ru thoko ikarete thina na ni tukwenda kuga gatu respect wandu crop yao andu wa Meru kiumetaga mira ni mathondeke mira yao na matware thokori yendio kwi muguri migora ni sawa sawa na tu respect mugoka wetu na matu respect mautie niguo mugoka wetu ngiri thokori akora niguo mwega na niguo rariwa ni mwana inji wega na kura thie kwa niguo na hunters katwitikire thoko yetu ithereme mathi ma improve their crop niguo ivote gucika thiini wa market no tutigakorwo tukirete tu research twingi ava ningi tu twapuci tondu ni twagutuma withira muraa wa Embu niguo uracoka ti mugoka wa Meru tondu gutie na any evidence and again mathi makithira mura no urarwaria andu cancer is a menace in Kenya ni murimu urauraga andu wengi muno niki gitumi thirikari ikirite kira kuthi kurarimwe mira ikaugia atiriri mira ni yothe ni irarwaria andu cancer mikureni tutikwenda andu metu makua. Haya tugicoka tukuhe kamweke aikaria guku morie ciuria ikonie uthii wa nambere undu umwe na uteti thiini wa gicigo giki kia Embu undu umwe na kwariria maundu mangi matiganite thiini wa kaunti ino ya Embu. Twi guku Isaac Walton mukawa wi gatu guku mucii wa Embu tugicokereria tabarĩra ya Nditimurano guku Kameme TV thutha wa kahinda gatari show.